Utaho gatoya. Igihe kirashitse rero twitegure umwami wacu Yesu ari hafi kugaruka. Ibimenyetso byinshi byerekana ko ari hafi, ntakindi gisigaye ari ugutwara ishengero. Igihe kirashitse shengero nitegure umwami wacu Yesu ari hafi kugaruka. Ibimenyetso byinshi byerekana ko ari hafi, ntakindi gisigaye ari ugutwara ishengero. Bazafata za kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero gitugiye. Bazafata za kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero gitugiye. Ariko wanze kwirana ntirengagiza iherezo uzicuza, kandi ukamenya data imbabazi zikiriho. Yesu mwami yeze kukugirira ikigongwe. Waraburiwe kenshi ariko wanze kwihana, iherezo uzicuza, kandi ukamenya data imbabazi zikiriho. Yesu mwami yeze kukugirira ikigongwe. Bazafata za kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero ryitugiye. Bazafata za kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero gitugiye. Bazafata za kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero. Ibi ni ibiki bibaye? Ibi ni ibiki byabaye? Ko ndimo abantu bifashe ku matama, habona abantu bacize intege, habona ikiborogo cyabaye mu bantu. Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki? Ibi ni ibiki byabaye mu bantu? Reka ngerageze mbaze mu bihugu bitandukanye no ku maradiyo atandukanye. Reka mbaze umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika atubwire kuko ibi ndimo mbona hano byoba byageze no muri Amerika. Alo? 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 Ni nani? N'Ijwi rya Amerika risameranira mu biyaga bigari i Bujumbura. Ni ibiki byabaye nk'aho i Bujumbura? Habaye mu gitondo ca kare, hamwe abantu bavyutse dusanga abantu benshi baheze. Muri abo baheze abenshi n'ibibondo n'abandi bihaye Imana. Muri abo baheze twagerageje kubaza mu ishengero rya Pentecote ku Ndahangwa, batubwira ko abantu benshi baheze, benshi muri bo nabari bari mu cumba c'amasengesho i Bujumbura.
tubajije hirya no hino ndetse no mu itorero mu gihugu ca Kenya mu itorero rya Grace Tabernacle batubwiye ko bamwe muri bo nabo baheze. Tugiye kureba mu byanditswe dusanga ijambo ry'Imana ridutegura kuko hariho impanda y'Imana izavuga abantu benshi bakazazamuka. Niyo mpamvu tugerageza kuba maso kuko twagiye kubishaka dusanga abantu benshi baheze. Abamama bariruka mu mihanda bashakisha abana babo, abashumba benshi bariruka mu mihanda bashakisha abayoboke b'iryo torero, ariko benshi muri bo baheze. Tituzi ibintu byabaye, impanuka zabaye nishi, umwijima wacuze mu isi kuko abari barazanye umuco muri isi bamaze kuduga. Uwo mwavuganaga ni Gaspar Karegwa i Bujumbura. Fataza kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero gitugiye. Bazafata za kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero gitugiye. Kanongere mbaze umunyamakuru wa BBC nawe atubwira uko bimeze. Alo? Ni nani? Halo? Ni nani? Ni mimi Jumbe Omari Jumbe. Habari gani huko? Kwanza sikilizeni mustasari wa habari mwenyewe. Imesikika vurumayo ulimwengu mzima na watu ambao wametoweka na idadi yao hata leo haijajulikana. Habari kamili. Imesikika vurumayo ulimwengu mzima ya kwamba watu ambao wametoweka na idadi yao hata leo haijajulikana. Ni kwamba kanisa limetoweka, watu wengi wamepatwa shida, ajali zimekuwa nyingi, na habari ambazo zimetufikia ni kwamba kanisa limenyakuliwa. Hii munaendelea kuisikiliza ni Sauti ya Amerika. Mimi ni Jumbe Omari Jumbe kutoka Tanzania. Kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero gitugiye. Bazafata za kamera, telefone zizavuga, bazarondera babo ishengero gitugiye. Abarokotsi ibyago byo hasi bazakoranwa, abazatumira azajana nabo, umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azabagiye gucibwa. Abarokotsi ibyago byo hasi bazakoranwa, abazatumira azajana nabo, umwami nagaruka ikondera rye rizavuga, amateka azabagiye gucibwa. Azaba yabararitse, ubwo azabahamagara. Azaba yabararitse, abazatumira azajana nabo. Azaba yabararitse, ubwo azabahamagara. Azaba yabararitse, abazatumira azajana nabo. Uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa, bazava mu bituroka we rwose. Abo yitoreye bazimana nawe mu ijuru, ubwo azagenda azajana nabo. Uwo munsi abapfuye muri Kristo bazazurwa, bazava mu bituroka we rwose. Abo yitoreye
bazimana nawe mw'ijuru ubwo azagenda nabo azaba yabararitse ubwo azabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajana nabo azaba yabararitse ubwo azabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajana nabo tutakaribishwa kwake tutakaribishwa kwake tutakaribishwa kwake katika kutano kubwa huko juu tutakaribishwa kwake tutakaribishwa kwake tutakaribishwa kwake katika kutano kubwa huko juu. Tufatikanye twese tuvuge ngo azaba yabararitse azaba yabararitse ugazabahamagara azaba yabararitse abazatumira azajana nawe azaba yabararitse